Dobrodošli u Financijske novosti. Od 26. marta tekuće godine poslovnica banke u Tomislavgradu je svoje poslovanje premjestila u novi prostor na adresi Brigade Kralja Tomislava BB u Tomislavgradu. U skladu sa našom strategijom mi kontinuirano težimo ka prilagođavanju i pružanju usluga visokog kvaliteta. S tim u vezi izuzetno me raduje što danas u Tomislavgradu možemo da nastavimo poslovanje u jednom puno ugodnijem i funkcionalnijem prostoru. Inače, tradicionalne kanale pružanja usluga smatramo izuzetno važnim jer predstavljaju prvi kontakt sa našim klijentima, tako da će i pružanje usluga biti na jednom višem nivou. Tradicionalne kanale pružanja usluga smatramo izuzetno važnim jer predstavljaju prvi kontakt sa našim klijentima, a u novim prostorima bit ćemo u mogućnosti da naše usluge pružimo na još kvalitetnijem nivou. Inače, na novoj lokaciji, kako fizičkim, tako i pravnim licima, možemo ponuditi široku paletu usluga, a inače u okviru poslovnice instaliran je novi bankomat koji je klijentima dostupan 24 sata. Postojeći bankomat u ulici Stjepana Radića BB bit će stavljen van funkcije. Radno vrijeme agencije ostaje nepromijenjeno, od 8 do 16 sati radnim danima, a subotom od 8 do 13 sati.